asubuhi hii. Wananchi hawataki Mama Samia. Reka twongere tubasuze kandi tubayikaze mwese mudemo kuri ibiganiro bya Bad Tiger Official ekete umanyane 250 niko nitwa kuri YouTube. Genda ukore subscribe na like na share maze mbere ibiganiro ngibi ngibi kabisa byiza bijye bikomeza bibazira 5 kwa 5. Uyu munsi rero n'ubundi turi ku itariki 31 n'ukwezi n'ubundi ku kwakira ni 25. Uyu munsi rero amakuru iravuga kabisa ku bijyanye no muri Tanzania ibintu bikomeje gufata indi ntera. Abantu bagera kuri 700 bamaze gupfa kano kanya muri Tanzania bishwe n'ubundi n'imyigaragambyo iri kubera mu gihugu cya Tanzania. Urubyiruko rwitwa Njenzi cyangwa se n'abandi bantu kabisa batandukanye muri cya gihugu cya Tanzania bakomeje kwigaragambya ni nyuma yuko n'ubundi ku itariki 29 amatora n'ubundi yakozwe, ariko n'ubundi ugasanga uwiganjemo cyane n'ubundi ushyigikiwe yuko wenda yahabwa n'amahirwe yuko yazamufamo president w'igihugu cya Tanzania ni Samia Suluhu Hassan. Ubundi ni president uyoboye by'inzibacyuho kwa yuko n'ubundi yasimbuye uriya witwa John Magufuli. Uyu munsi rero n'ubundi hari byinshi byagiye bivugwayo, hari byinshi byagiye bitangazwa nuko aya makuru tugiye kubagezaho kabisa tuyakesha ibigo bikomeye cyane bitangaza amakuru hano ku isi nzima. Ubu rero kano kanya AFP itubwira yuko n'ubundi abantu bajya kuri 700-350 bapfiriye muri Dar es Salaam, abandi bagenda bapfira mu duce twinshi cyane kabisa dutandukanye twara muri cya gihugu cya Tanzania. Internet nk'uko bisanzwe n'ubundi iyo yarafunzwe 5 kwa 5. So rero n'ubundi ni mu mwanya hari byinshi byatangajwe rero n'umukuru w'ingabo kabisa w'igihugu cya Tanzania n'ubundi ku rugomo rukomeje kubera muri cya gihugu cya Tanzania. Rero mu makuru twagiye dutambuka tunareba kabisa twaje kusangamo n'ubundi ingabo z'igihugu cya Tanzania bo barihagarariye kabisa, ntabwo bari kubasha wenda kugerageza guhangana n'abaturage, ahubwo polisi sometime mu bice bimwe na bimwe kabisa nibyo wagiye ubona yuko n'ubundi aribo bagenda nyine n'ubundi bahangana n'abaturage kabisa hariya. Rero n'ubundi ni amakuru tuno dukesha n'ubundi imboga zitandukanye zitanga amakuru kandi anyomoye kwisi. Gusa wowe icyo nagusaba rero n'ubundi banza umenye ko wakoze subscribe, like na share maze ubundi rero izi nkuru ziza kabisa zigishyushye kuri wowe maze tutatangira kuba imiranze. Uyu munsi rero n'ubundi mutera gatebe maze ubundi mbabwira amakuru agiyagizwe kano kanya kabisa muri iki gihugu cya Tanzania. N'ubundi rero mu ijambo ryatambutse kuri televiziyo y'igihugu General Yakobo John Mukunda, umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, yavuze yuko amategeko agomba kubahirizwa kandi ko abagize uruhare mu mvururu ziri muri iki gihugu bagomba kuzabibazwa. Yongeyeho ko ingabo zirimo gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu guhagarika izi mvururu, ndetse anasaba bari muri ibyo bikorwa guhita babihagarika. Imyigaragambyo rero yakomeje kwiyongera mu mijyi minini hirya no hino muri Tanzania bwo abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaganye ibyavuye mu matora ya perezida n'inteko ishinga amategeko yo kuwa gatatu, bavuga nyine ko ibyavuye mu byose n'ubundi ari ibinyoma. N'ubundi rero amakuru n'ubundi durimo dukesha urubuga rwa BBC n'ubundi nubwo batubwiraga yuko ibintu bikomeje gufata indi ntera mu gihugu cya Tanzania. Abantu benshi kabisa bamaze kugenda n'ubundi bahasiga ubuzima kubera imidugararo imyigaragambyo kabisa. Bamugani w'abarundi bavuga yuko ari imyerekano bikomeje gufata indi ntera mw'abantu mwe muri Tanzania. Ibintu birakomeye, abasenga n'umusenge kubera yuko kano kanya ubuzima bwahagaze muri Tanzania. Na amakuru namwe babasha kubona uretse nyine twebwe twigerera kuri tele tukabasha kuyacukumbura kugira ngo tuyeze kuyabahereza kabisa dufite proof zigaragara yuko tutagiye twatoragura ibintu twagiye dusanga higa. Al Jazeera rero n'ubundi nkaho dukesha inkuru yatubwira yuko kabisa abantu bagera kuri 700 bo bamaze kwitaba Imana kano kanya tuvugana, abandi benshi kabisa bagiye bakomereka muri gihugu cya Tanzania. So amakuru rero mundi AFP yagitangaza kabisa ni gitangaza amakuru gikomeye cyane kabisa, kiravuga yuko imyigaragambyo yagiye rwose irakara cyane nyuma y'ubundi y'amatora. Ibintu birigenda bifata indi sura itari nziza mu gihugu cya Tanzania. So bakunzi rero n'ubundi bacu ni byinshi kabisa twagenda tubabwira kano kanya, na amakuru abagiye agezweho 5 kwa 5. Gusa mwebwe n'ubundi kugira ngo inkuru nyizi ngizi ziryoshye kandi zifite kabisa sources nyine z'ubucukumbuzi, mujye mukora subscribe, like na share maze ubundi rero aya makuru ndetse n'andi menshi kabisa yagiye avugwa hirya no hino ku isi muyabone atatangira kuba umuranzi. So jewe n'ubundi nitwa Tumenyane 250 niko nitwara kabisa kuri YouTube. Kora subscribe maze ubundi rero biganiro ngibi udacika kubyumva kahawe n'akangaka na gato. So reka tukomeze n'ubundi tubifuriza igicamunsi cyiza, andi makuru n'utarimo tubabwira kandi ku bintu biri kubera hara muri Tanzania kabisa. Ibintu byo ntabwo byoroshye habe n'akangaka na gato.
na gato ya kabisa subscribe na yuko koze n'ubundi like na share na comment nimba rwose wakwifuza yuko twajya tubana nawe namwe mu bikorwa byacu bya buri munsi gaho n'ubundi mukomeze kugubwa neza kabisa nitwa Tumenyane 250 ni kuri YouTube no kuri TikTok nitwa Tumenyane genda hose maze ndero muri kirane kandi kwa tano ubuzima bukomeze kabisa bwendereye tukomeze twishimane munyabona tukomeze kandi duhabwe amakuru imvano afite sobanuro bwumvikana saba mukomeze kugira gica muziki cyiza cyo nitwa Badest Tiger Fisho Tumenyane 250 tunahitaji demokrasia ya haki. Tukimtaka fulani ndio huyo ndo tunamhitaji. Hatutaki sisi mambo ya nyunyunyi wala nywenywenywe. Hawatafikia nyunyunyi. Sisi hatuna fujo kabisa. Sisi wanajeshi wetu tunawapenda sana. Hatuna nyunyunyi wala nywenywenywe. Kwamba hiyo Samia ndo alisema hatuna nyunyunyi.